uSpotify ngoba uaccommodate awuphatha noma abilona luphi uhlobo lama-phones. Android imnandi lapho ukuthi even na ku-iPhone uyakhona ukuyi-download lokhuza i-app kwa-Spotify uyakhona ukuyisebenzisa uma ukuthi uyahambisana nequality yakhona cause mfokamkhize ingoma before ingoma indlela esawunda ngayo ku-YouTube nangendlela esawunda ngakhona ku-Spotify nangendlela esawunda ngakhona ku-Apple Music ihlukane iquality ayivamisile ukuthi ifane noma ibe kwi-standard esifanayo indlela ingoma indlela uSpotify okhala ngakhona indlela okhala ngakhona YouTube nangendlela lokhuza uDizo okhala ngakhona or Apple Music akufani iquality ayifani so le yaka Spotify at least abantu abaningi bayakhona ukuthi beyithole le quality noma ukwazi ukuthi unelisa abantu abasebenzisa ama devices ahlukahlukene noma nama brands ahlukahlukene ongekhona ukuthi uApple Music vele owabantu abaphatha iApple usungabhatanisa nje bekuncikiseke inkosi yami bekuconnectise nawe ukhona ukuthola list yengoma kamnandi kulo Apple kulokhuza kulo Android yakho kodwa bambala abantu willing to share into zabo ngoba usuke ekhokhela lo platform le usuke basuke beyikhokhela so few abantu abakanjalo abasebenzisa abalukhuza ama-iPhones la eSouth Africa abekho baningi kakhulu bayaqala ukwanda bona but i-platform yaka-Apple Music or iTunes ayikwazi ukudominate ngaphezulu kwa-Spotify because baningi abantu abaphatha ama-Android. Hayi. uYouTube ngese sobala nanokubala uYouTube mnandi kakhulu kuma-artist because ama-artist basuke benza imali bona lapha imali yabo kuphela account yakhe kodwa kahle kahle uYouTube owama-video ngapha ku-Spotify ila khona abaculi ngaze ngakuchazela mfokamkhize ngathi uKhuzana ingoma yakhe yaze yaba i-advert kwa-Spotify yayithenga ngo-Spotify kwa-Universal direct kwa-Universal bayithenga for ukuthi izoba i-advert cause wonke ama-endorsement azoqhamuka abhekene ne-artist about iy'ngoma zawo azoqhamuka kwa-Spotify i-influence kuzoba i-profile yaka-Spotify okuyiyona ezosebenza for izinto ey'fana lezi ama-endorsement makuthiwa i-player lisayinwe uNike uzogqoka amakhokhe eNike lo muntu loyo izinto zakasport uzochaswa abantu baka-Nike bemgqokise njengoba uCristiano Ronaldo beka-Nike oMessi bekwa-Adidas oMessi balapha kuma-Lays bako-Pepsi oCristiano Ronaldo uyabathola laphana yini i-Binance bani le nto leyana le yoku-check-a ngiyayikhohlwa ukuthi ibizwa ngani even no-Herbalife no ama-endorsement oCristiano Ronaldo lawo nomculo unawo ama-endorsement akhe omculo ngizokwenzela nje isibonelo noma-ke le i-before online uzodominator uyabona nje i-endorsement kumthandeni ukuthi abantu bakakhathi bakwazi ukumnikeza iy'ngubo agqoke abantu bakwaDupes bakwazi ukumnikeza iy'gqoko zabo agqoke namakepisi akhona yonke lonto laba ayigqokayo yakhona kuyi-endorsement leyo ukuthi abantu bakwa-Abita iy'cathulo zabo namabhande abo banikeza yena ukuthi awagqoke izinto lezo kufanele ukuthi ama-artist engeke ahleze exhaswa ngey'nto ey'ncane ey'fana lezo ngelinye ilanga siyafuna ukubona umthandeni usegibele kakhulu ikhampani yaka-Toyota mani ziningi iy'moto zakamthandeni zama-Toyota mangaphosisi mhlawumbe awu-4 or 5 ama-Fortune umthandeni sekwadrayivile since efikile emculweni so-ke umuntu okanjalo uToyota usengakwazi mhlawumbe ukubheka izinto ezimbalwa ucheck iprofile kamthandeni bebona ukuthi hawu umuntu oright lo bethi befika lapha ku-Spotify bemthola ukuthi hayi i-artist nje impela isematheni hawu i-account yakhe visit abantu abangaka ngelokhuza ngenyanga iwona ama-monthly esinazi lawo bebona oh hayi lo muntu lokusho ukuthi mangase igama lakhe sizama ukulincikisa noToyota la kanje na kanjani lo muntu uzoba ne-impact enkulu kwi-market yethu simple uToyota useyakwazi ukuthi uToyota mhlambe uthenga ispace selokhuza semarket uthenga ispace semarket kolokhuza ko-TV YouTube kuphi nakuphi umthandeni oseyambassador yakhona simple ngani ngeprofile iprofile yomculi ukuze beyibheke ukuthi i-top kakwiphi i-top ngendlela abangakwazi ukumsebenza ngakhona bazoyibheka lapha ku-Spotify cause u-Spotify ukutshela ngeprofile yomculo ukuthi lo muntu lo how far ngecareer yakhe yomculo ungangitsheli ngabo sport ngalezi zinto ngalama-days akho ngitshela ngawo
Hayi, uyachaza ngiyakuzwa mfowethu. Ungangitsheli ngodriza mfowethu, akukhona lokhu zaneni la. Odriza bakhona kwamanye amazwe. Lento yama-apps wena isebenza njengento esafeshinyana so. I-app ne-app inabantu bakhona. Awala nje. Awala isibonelo. La ku-TikTok, njengoba sidlala u-TikTok kangaka la eSouth Africa. Ungathatha eZimbabwe noma eSwazini noma kuphi nakuphi uthothi abona kubona kudominated uTikTok, mhlambe bona bathanda kakhulu uTwitter. Mawuhambe Yeah. kwamanye amazwe bathanda kakhulu Instagram. Yabo. Kwamanye amazwe kuthanda lama app okuthiwa obingo bani. Ahlukahlukene ama apps adominated kwize nezwe. Asikwazi ukuphila i-lifestyle efanayo. Sabantu asikwazi ukuthi ukuphila vele into efanayo. So uSpotify yona into edominated emarketeke kahle la eSouth Africa. Umarkethekile uSpotify la eSouth Africa, uyasebenza uSpotify la eSouth Africa kakhulu, and uRisa uze watargeta wona cause nawo uRisa ubhekile ukuthi ibapha abantu abakwazi ukudeliver yipi app ene-influence cause nabo bekumele bebheke ukuthi iyona yiphi app okumele siyitargete kakhulu kulama apps akhona. Babona ukuthi kuzoba uSpotify vele cause wona onabantu abaningi abawudownloadile uyakuvezela kuba lokhuza kwi-database noma kuma-statistics bayakuvezela ukuthi i-app ilokhuza i-app i-download abantu abangaki kulelo zwe lelo kanjalo uyisetshenziswa abantu abangaki. Uzobona-ke lapho kumalokhuza kuma-users uma uzobheka ama-local artist or ama-artist njalo e-South Africa usuke kwi-hip hop to i-gospel kwaito bani uzobheka ukuthi abantu bala baningi kangakanani kulo app leyo compare uma compare namanye ama-app uzobona ukuthi nansi-ke u-number 1 yabo for la eMzansi. Zikhona izinto ey'fana lezo angenjengamanje la eMzansi kudominate o-Netflix but maningi ama-apps khona ngingawazi nanokwazi khona lokho angazi yini i-view or yini VYU akhona ama-apps afana lawo similar to Netflix yabo. Lawo ama-apps lawo mengadominatile la adominatile kwamanye amazwe kodwa ngapha eSouth Africa sithanda kakhulu Netflix. Uma uno-Netflix ubona ngathi une-app yokugcina but akhona amanye better than akunikeza izinto ngesikhathi futhi aphethe ama-movie noma ama-series amnandi kakhulu kunalawa ku-Netflix. But la eSouth Africa into ephophula uNetflix ngoba uNetflix wona ofike wayemakhetha kahle. Ngizokwenzela isibonelo mfowethu Mfowamkhize ukuze ngikutshengise ukuthi lento leyisuka kuphi. La eSouth Africa waziwa ukuthi yonke i-toothpaste i-Colgate. Noma ngabe uxupha ngeSensodyne i-Colgate kwaziwa ukuthi i-Colgate sokuyilona gama kuthina esilisebenzisa as igama elisho toothpaste yabo. So kwezinye isikhathi yini njalo ingoba uColgate wona wafike wawina inhliziyo zabantu noma wayemakhetha kahle la eSouth Africa. Yingakho kugcina sekuthiwa iColgate yonke i-toothpaste oyisebenzisayo abantu abaningi ngokunganaki uthola umuntu usuze ethi hayi Colgate yonke nje into iColgate nje kuthiwa usebenzisa i-Aqua Fresh nje kuthiwa usebenzisa yini bazothi iColgate. Yingakho kuma-Jarins uzothola ukuthi yonke ama-Jarin irama cha irama yamaketheka kahle, that is why kuzothiwa irama ngisho kuthiwa sekuyistock ngisho kuthiwa sekuyini kuzothiwa irama ngoba iyona yawina imarket. Each and everywhere you go yonke indawo la utsamaya uya ngakhona uzoyithola kunento edominatile ukunale wena osukuyitshela ukuthi yona esuku ihamba phambili. Yonke indawo mawuhamba umhlaba zonke izinto ziyashintsha. Indlela okade uyibheka ngazo uthola ukuthi kuleyo ndawo ebona ilife bayibheka ngenye indlela noma bakholela kwezinye izinto engafana kulezo kholelwa kuzona. La eSouth Africa iCoke ehamba phambili. Mawuphuza iCoke uyibona ngathi ungcono nje kunomuntu ophuza iPepsi. Kanti iPepsi iyona futhi iPepsi nje mawuyilandela uleko America Brazil kuphi nakuphi kudominate iPepsi lapho enama customers amaningi. So ezinye zezinto abafowethu yani kancane abafowethu sochaza kwaze kushona ilanga. Angeke bakurekhode ngoba ukhuluma enomqondo.
Lawa mfethu hey ezinye zezinto hey kunzima hey.